نداء الإسلام. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح هذه الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محبة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم وبنفسي بالتقوى الله عز وجل وقد أمرنا بالحق وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أما بعد in sampurna pagsarang sukul pamuji pamahatinggi maha suci Allah subhanahu wa ta'ala amuin Tuhan mapatut pagtag-ipunan hakasabunnalan Tuhan nagparihala singkatan simpya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala mga palanggungan kamaasan haagam Islam in Allah subhanahu wa ta'ala daran-daran amuin nagpatumtum kado tanyo wala na marahi in nagpara siya mga karasul-rasulan mga kanabihan buat malaingkan nagpara mga kakitab-kitawan hasupaya magpatumtum kado tanyo hasupaya amuin mawati in pangatayan nato nalilihap natutog sin maksud nato pya panjari may kita niyo pya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala mga kamaasan tay mangud in Allah subhanahu wa ta'ala daran-daran kita niyo pya patumtuman sin pagmabuka kaniya daran-daran nato pagkanukan in mga sila khatib in mga sila magpapatumtum di naman na pamimbaran hadiin-diin na palalihan sin kalimat pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala sin ayat amuin nabatbat nato kainayaon lam sin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullah o kamu mga bariman o kamu mga manusia kimahagad aun Tuhan amunain Allah subhanahu wa ta'ala ittaqullah pagmabuka kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala haqqa tuqatihi sin mattan sin bunnal sin sampurna pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala amu yating kawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin mattan puruna pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala karena ang mga manusia kimahagad pa Allah subhanahu wa ta'ala nagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala biyita nila pawaran nila nagbuwal pawaran nila inakulong niya nagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa bukun bunnal wala nila amuin biyunnal impak mabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala laung sina naasuway na Abu Hurairah ya Abu Hurairah unuin pagtawagin pag mabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala laung sina Abu Hurairah o kau hamuk usog nakakita na baha kau atawa nakalaway na kau haran aun tunok niya atawa aun lumi niya atawa aun makamumulaharan yan huon lang sinusugyaon na unuin hinang mo inhinang kulong niya amuin waya kulimaway haran aun tunok aun makamumula nag-shortcut ako atawagin dasan atawag amuin wala ko
liawayan, wala ko gikan. Biat tulong na yung pagtawag pagmamuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. In mga piyanglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga tay mangod kamaasan sin kami. Amo na yato in mga makamumulakato taniyo. Suway na to halian, suway na to laywan. Uno palang sin Ali radhiyallahu an, uno yung pagtawagon pagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala, al-khawfu minal jalil, amo na in aun kabuga mo, hanggaw na to pa Allah subhanahu wa ta'ala, wal amalu bitanzil, iwan sin pagtunay na to, paghinang na to sin mga piaturong sin Allah subhanahu wa ta'ala, dua, piaturong sin Allah subhanahu wa ta'ala katutaniyo, nakabutang halaw sing Quran iwan hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amo na hindi akan iwan sin mga liangan niya, ay bimana inangon na to in mga dia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hawayrun pagpi gamit yan layuan na to in mga piyanglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, wal qanaatu wa ar-ridau bil qalil, amo na in pagrida na to, kahanong sin pangatayan na to, contentment sin pangatayan na to, hadiin na dihil ka to rijiki ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala, doon na kamataod, doon na tiyo, suway kita nyo nagririda sin dihil ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala, part yato, bahagian na to sin pagmamuka pa Allah subhanahu wa ta'ala, wal isti'dadu li yawmir rahil, damit yan ng mga pagmamuka pa Allah subhanahu wa ta'ala, mga kamaasan palanggungan na agama Islam, amo na in pagsadya na to, pagsadya sin baran na to, pagsadya sin luto na to, paadlaw umalop kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun, damit yan lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw kamu magrida, ayaw kamu mawaya, ayaw kamu magpapatay, buat malaingkan in kamu, halaw likusan sin agama Islam, halaw amuin pagmalilla pa Allah subhanahu wa ta'ala, mga palanggungan tay manguda agama Islam, in Allah subhanahu wa ta'ala, diak kita ni papagsadyahon, haadlaw magbalik kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, haadlaw tumindog kita niyo, hadarasin Allah subhanahu wa ta'ala, amoy nasuhon in tiyap-tiyap ting katutan niyo, sin uno in nausahan na to, dihad adlaw dunya, lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, hinapusan ayat di matong, timurun, para Rasul sallallahu alaihi wasallam, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, kabuka kamu, haadlaw magbalik kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala, ay pagsadyahin niyo, in adlaw magbalik kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala, karuna adlaw ini, summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, karuna adlaw ini, adlaw magbalik kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, adlaw tungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in tiap-tiap ginhawaran sin kita niyo, sin nausaha na to, sin nahinang na to, diha dunya, wala wahum la yuflamun, namikyan hadlaw ini, hadlaw akhirat, hadlaw pagisab, wayruun na amuin maanyaya, ingkatan kakitaan sin mano siya nahinang niya, kataan sin nahinang niya, doon na kasiwi-siwi dakula marayaw mangi, ipakita kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala, pagsadyahan na to mga taymangod, inadlaw ini, suway kita niyo magsadya, di naman diha dunya, sin luto na to amo hindi magkawalos, long sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa tazawwadu, fa inna khairaz zadi taqwa, pagluto tod kamu, pagsadya kamu luto, sabon na tudin sa rayaw-rayaw na sadyahon pa adlaw akhirat, amuna in pagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala, mga taymangud, mga kamaasan ha agama Islam, suway na to pagsadyahan ni adlaw yato, karon na adlaw yato, wayroon na amuin ngumi parasahan, wayroon na ngumi amuin kahalan sin mano siya, bang wala siya nakasadya sin luto niya pa adlaw akhirat, adlaw kakitaan mo'y mano siya, wataran na sa sukara, wama hum bisukara, kakitaan mo'y mano siya adlaw akhirat, adlaw mahuli, nahihilaw nalalakong,
wa ma hum bisukara, bukod ngadto sila nalalapong sa ngahilo karna nakahinom sila makakahilo, nakatake sila makakahilo, wat malingkan kita nila nin adab sin Allah subhanahu wa ta'ala, nalawa na sila hasayo karna kaingatan na nila uno in maibaloy nila yung bara nila bang uno in nahinang nila haadlaw dunya. Subhanallah, mga taymangod kamaasan, in mga sila salafus sali na kauna, landuin buka nila pabaran nila, landuin pagbisa simbaran nila, bang uno na in kahalan nila dumatu, haadlaw akhirat. Abu Bakar As-Siddiq, mga taymangod kamaasan sin kami, panagnaan, amuin, mano siya makasulsulga, mapuwasin kanabihan iwang karasulan, sumagawa, hamuk masa, ti mapok manin ang buhok manok-manok pasangasing kahoy. Nakapamungin na waka Siddiq, maan ama kaya tair, ta'kulu wa tashrab, walaysa alayka hisab. Subhanallah, mga taymangod. Hambog na mga sarayaw-rayaw manu siya nakakiik, nakapanaw habawaw dunya, sumagawain pamong niya, wayroon na dumayaw para saan? Amoin, wayroon na dumayaw para saan hambog manok-manok ini. Ya kau hambuk manuk-manuk maita, ta'kulu wa tashrab, kumaon na sadya kau, minum na sadya kau, maglupad-lupad na sadya kau, walaysa alayka hisab, sumagawa wayroong bistahon kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, wayroong pakisab kay mo. Unuin pa mong sin Abu Bakar Siddiq pabaran niya, ya laytani kuntu misrak, bang baha na inang nasadya ko manuk-manuk biya kay mo. Subhanallah, panagnaan sa ini manusia makasulsulga hadlaw akhir mapuwasin kanabihan iwang karasulan, sumagawa ting pamong paginawaran. Subhanallah, Umar ibn Khattab radhiyallahu an, hikarwa khalifah, buhi-buhian pa, biyawaitaan na si Rasul sallallahu alaihi wasallam in Umar halong sin sulga, sumagawa ko na yung pamupawarang mag-isa-isa na katungtuman ng mga dusa na hinang, si mga kasahan na hinang nila, si mga limaway. Ya waylaka ya Umar, illam tadub ilallah, ya waylaka ya Umar, illam takshallah. Kabinsanaan kay mo ya Umar, bang di ikaw magtawad pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kabinsanaan kay mo ya Umar, bang di ikaw magmabuha pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kamaasan tay mangod, wayroon na yung katutan yung kabaitan yung kita nyo tausuluka, sumagaw bang kita ni mamanaw panaw, habawaw gumini, habawaw dunya, biyasin wayroon kita ni udusa. Subhanallah. Laong sina Ibn Mas'ud radiyallahu an, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, innal mu'minina yara dhunubahu ka'annahu qa'idan tahta jabal yakhafu an yaqa alayhi wa innal fajira kadhubabin marra ala anfihi. Subhanallah. Sabon na to di mga sila bariman, in pangatod nila ha mga dusa, biya laong niya sin limilingkod sila hapigi sinbud, in kiyabukaan nila, in dusa yaon, in bud yaon, amo in karaganan na sila, di na sila makapagtawad pa Allah subhanahu wa ta'ala, sumagawain mga sila naliligap, wayroon amoy nagparuli, sin pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala, biyalaw niya sin, amoy pangatod nila sin dusa, biyalaw niya sin amuklong niya amoy langaw, siyugon nila, ipaigon nila sadya. Biya wayroon gamoin laggo kanila. Biya ito yung mga bariman, palaggoon nila, sa wablaw niya inpagdusahan nila bukun uno isiusibat in Allah subhanahu wa ta'ala. Mga taymangod, magsadya kita ni adlaw mahuli. Karuna, masok na yung adlaw pagbista. In kita niya dunya, in parakala ta dunya duara. Bang bukon kita maminsin dunya, kita ra iniwinsin dunya. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Subhanallah. Hangimupat na katos kapatan tagi sana in limaway taon. Katulusin ayat ini. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Simuok na pamano siya impagbista kanila.
Sumagawa uning kahalan si manusia, wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Naliligap masin manusia. Damikyan amuin limalayo na malin mga diakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yatihim min dhikrin min rabbikum muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Subhanallah. Wailun din mga patumtum, mga ayat din Allah subhanahu wa ta'ala, inpiara kanila, illa istama'uhu, sumagawa, diungog nila sadya, piyasud nila pansipak tainga, piyagwa pansipak tainga, wahum yal'abun, in sila naglalangog-langog, wailun amuin, pagseryoso nila, wailun pagsadya nila, haadlaw bistahon sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga palanggo na agam Islam, laong sin Hasan al-Basri, ajabtu li aqwamin umiru bizzad wa nudiya fihim birrahil wa hum yal'abun. Laong sin Hasan al-Basri, maajay ba ko mga manusia, maamiz ako mga manusia, mga kauman, naraak sila magsadya, sinluto nila paadlaw akhirat, iwan sin tiyawag sila sin aun adlaw, magbalik sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa in sila wayroon amuin naghinang, wayroon sila nagpajato, sinluto nila paadlaw akhirat. Pangasu pawaran, sintiap dagdag kato taniyo, uno in na prepare na to, uno in nasadya na to. Law sin Ali radiyallahu an, tudlo niya pa mga kakubulan, law sya'an yatakallamu, bangsad jalawlaong niya dihilan permission sin Allah subhanahu wa ta'ala, makapamong makawiskara in mga sila yaw malong kakubulan biyaon, unoy pamong nila, unoy madil nila advice kato tani buhi, laqalu inna khairaz zadi taqwa. Subhanallah, sabon na tuod in maraya sarayaw-rayaw na mahinang luto niyo, sumud kamo pakubul niyo, amo na in pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsadyahan na ito mga taymangod, in adlaw magbalik kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, adlaw masigpit, adlaw yawma yafirrul mar'u min akhi, adlaw mawoy na, in taymangod, pataymangod niya, inamuk mano siya, pamaas niya, paina niya, pakalasahan niya, in pikilon niya sa jabaran niya, adlaw maglagi mano siya, makasapaat, buat malain kani makasapaat kaniya, amuna in makatawang kaniya, amuray kakahinang niya, marayaw, iwan si mga manusia, dihilan, idin sin Allah subhanahu wa ta'ala makasapaat. Palanggungan na agam Islam, pagsadyahan na to, bistahon nating ginahawaran na to, uno in nasadya na to paadlaw akhirat. Aqulu qawli hadha fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. I'lamu anna khairal hadits kitabullah, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Mga kamaasan palanggungan na agama Islam, inallahu subhanahu wa ta'ala, kaya panjari kita ni wayrun amuin maksud buat malaingkan in magmabuka kita ni kaniya, long sinallahu subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Long sinallahu subhanahu wa ta'ala, wala ako nagpapanjari dengan mga bangsa jin, iwan bangsa manusia, illa liya'budun, buat malaingkan in magmabuka magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw mahinang sawab in parakala pagdunya sing kita niyo, parakala pag-usaha, parakala pag-school, parakala diin na parakala dunya, amo ini kaligap na to, sin parakala pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga taymangod palanggungan na agam Islam, na mga ibadat, hinggalan sin manusia,
sing kamatauran kamusliman nagukal pawaran nila amo na in pagsambahayang sin 5 wakto niya. Kakitaan mo in nagukal muslim pawaran nila in makasud siya sa masjid, in makasudod siya pa Allah subhanahu wa ta'ala waktu zuhur sin adlaw Jumaat atawa bulan Ramadan atawa makarwara ang katahon amuray adlaw haylaya. Tungtumon na to dahil mga panagnaan laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil mga panagnaan hisabon bistahon sin Allah subhanahu wa ta'ala mga palangguan haagama Islam dahil mga amal ibadat bistahon sin Allah sa adlaw akhirat amo na isang bahayang 5 wakto. Bang di mayaw in pagsambahayang sin kita niyo dumayaw na ingkatan para kala ibadat sin kita niyo. Sumagaw bang kimangi in pagsambahayang sin kita niyo, kumangi in katan sin para kala ibadat sin kita niyo. Parihalaon na to mga taymangod in para kala pagsambahayang. Bistahon natin baran na to. Hasibu, laong sin Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Bistahan niyo in baran niyo. Hawala pa kamo nabibista bimana bistahan in baran niyo. Evaluate na to in baran na to. Hawala pa kita niyo nabibista sin Allah subhanahu wa ta'ala di maratong paadlaw akhirat. Sawa fa inna ahwana alaykum an tuhasabu al-yawm. Sabon na to din mga amoy mga manusia kaluhayan haadlaw akhirat hapagbista kanila mga manusia bibista nila inbaran nila haadlaw dunya way pa sila. Bistaw na to mga taymangod inbaran na to uno na inasadya na to paadlaw akhirat uno na ibadat inasadya na to paadlaw akhirat hawak tuman pila bulan limaway hawak to nag-declare in the government ang pagtawakon enhanced community quarantine amo tawa lockdown in mano siya ang pagtawakon nagpanic buying nagsadya sin kalalakayan nila sa meta ang kita nila susungon amuin para kala masigpit jumato kanila bangwal di sila makakuha ng hakawaywayan nila nagpanic buying imano siya naginggong imano siya sa obsin susungon lockdown sigpit kabuhianan nanawag tawagin Allah subhanahu wa ta'ala aun lawi para kala masigpit susungon si mano siya pagbista kanya adlaw akhirat bistahon imbaran niya inhinang niya maraw mangi ipakita kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala mamungin mano siya mali hadal kitab uno nawain kitab ini la yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wairun amuin namis wairun amuin nalawa deha mga hinang kabiratan deha mga hinang mangitawa marayaw mangi dakula tawa siwi-siwi illa ahsaha sumagawa yaw nalaw nakalimpal susungon na to adlaw akhirat palawang singkubuling kita niyo adlaw kiamat may tain mano siya di magsadya may tain mano siya di magprepare may tain mano siya di magpanik sin ginhawaran niya sin matug siya yung kanin dugal sin Allah subhanahu wa ta'ala di siya mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala di siya sumambahayang 5 wakto uno na pangatayan indiara na to ini pangatayan na sa sakit sa bangwayro na sa sakit di kita niyo makatug bangyaw ni dugal kato sin Allah subhanahu wa ta'ala tumtumon na to yawma la yanfa'u malun wala banun dumatong adlaw akhirat adlaw pagbista di magbombaat kato tanyo in mga kaaltaan na to amuin piag tuyuan na to day naman hamay na at pakaruman piag pikilar mangbiya din madawhat in kawasa in pangalta wala banun in mga kaanakan piaruli pia school bang wayroon na nausal atawa na tarbiya pamarayaw di ra magmumpaat inalta iwang kaanakan na adlaw akhirat unoy magmumpaat illa man atalla biqalbin salim unoy magmumpaat na adlaw akhirat in dumatong pa Allah subhanahu wa ta'ala nagdara siya sing pangatayan sa wasa
Bukunin pamong singkaywanan. Misan ako lang na di magsambahayang, malano na yung pangatayan ko, maraw na yung adat ko, uno na adat yan. Diakan kay mo sinallahu subhanahu wa ta'ala, wajib kay mo sinallahu subhanahu wa ta'ala, 5 waktu sambahayang, di mo hinangon. Uno maraw adat imbiyaan, wallahi bukun. Bistahon na timbaran na itong mga kamaasan, kamanguran, kataw tayo mga nakakama Islam. Dumatong kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, bistahon kita niyo, hisabon kita niyo sinallahu subhanahu wa ta'ala, bang dimayaw in parakala, pagsambahayang sing kita niyo, dumayaw in katan, hinang amal ibadat sing kita niyo, bang kumangi in parakala, in sambahayang sing kita niyo, kumangi din katan parakala, amun kaywanan parakala, ibadat sing kita niyo. Mga kataw tayo manguran, kamasan sing kami, murah-murahan in pangayan na to pa Allah subhanahu wa ta'ala, in mawilang kita nyo nga mga ipon niya, amuin dihilan niya husnul khatimah, amuin sarayaw-rayaw kamatay, laong sinallahu subhanahu wa ta'ala, in pag-ibadat sin kita niyo, bukong mamarahi sadya, adlaw jumaat, atawa habulan Ramadan, atawa makaruhang kataon, sumagawa, in pag-ibadat sin kita niyo, in pagsambahayang sin kita niyo, laong sinallahu subhanahu wa ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Lahong sinallahu subhanahu wa ta'ala, pagtag-ipon kaw ya Muhammad, damikyan lapay ng kita niyo. Pagtag-ipon kaw ya Muhammad, lapay ng kita niyo. Pa Allah subhanahu wa ta'ala, hatta ya'tiyakal yaqin. Sahingga nasadya kaw datungan, sin pagtawakon yakin, amo na in kamatay. Doon da kita niyo amuin, makahali-hali, bang kita niyo na amuin awutan sin kamatay sin kita niyo. Tumtumon na to in dunya ini, amo na inin alak sin syaitan, bangin mano siya nahilo na sin dunya, naligap na sin parakala dunya, mahunit na kanya tumayma sin patumtum, mahunit na kanya tumindog ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kita na to na ang mga hawal, ang mga news, hamog day ang mga usog, nahilo sin shabu, unin hinang niya, piyatay niya hinang niya, sa mayta pangita niya kanina niya, hambuk has dakula law niya. Bihat turay mano siya, in mano siya, bang mahilo na sin parakala dun niya, mahilo na sin pag-usaha, mahilo na sin paglawag sin kabuyanan, mahilo na malingap na sin pagkawasa, mahilo na sin pag-iskot, pagkawa sin profession niya. Mahunit na makatay, may pangatayan niya sin patumtum sin Allah subhanahu wa ta'ala, mahunit na kanin tumindog dengan mga ibadat, diakan niya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kanda makatumtum sadya siya, makawati sadya siya, makasayo sadya siya, bang siya dito na hanadya, sakratal maut, haway aadlaw, magsusun na siya, haadlaw, wayroon na, amuin mong paasin pagsusun niya. Hawayroon pa kita niyo, amuin, kaya kawasin Allah subhanahu wa ta'ala, haaw-aon pa kita niyo, wihaon, chance na to ini, mga kamaasan palangungan ng agama Islam, in magtawad pa Allah subhanahu wa ta'ala, in huminang, dahil mga diakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, lumayo din mga liangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, damikyan, magsadya, sin ginhawaran na to, magsadya, magprepare, sin luto na to, paadlaw akhirat, mura-murahan in kita niyo, amuin, bilang sin Allah subhanahu wa ta'ala ng mga muttaqun, amuin mga sila, masalamat, haadlaw akhirat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa dammir a'da'aka ad-din wa adhil asyirka wal musyrikin ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah. الله أكبر الله
أن محمدا رسول